हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल। तो आशा करूँ आपण मैंने भले थे। तो एबे सॉफ्टवेयर कंपनी रे आईटी कंपनी रे बहुत लोग रिजाइन दबा रिजन कौन बहुत लोग रिजाइन कहीं दौरान। तो देखा गले आईटी कंपनी रे वर्तमान एबे जो सिचुएशन चलती तो आईटी कंपनी रे मेन है बहुत लोकंर अच्छी कार नीड अच्छी कि मते सैलरी आनिबार अच्छी कि मते कंपनी रे काम करिवार अच्छी। तो बहुत लोकंर बहुत प्रकार जिनस चलती बट जो मैंने रिजाइन दौरान रिजन कौन। तो पिला बहुत पिला रिजाइन दबार रिजन कौन। तो पिला रिजाइन दौरान कहीं बहुत प्रकार फैक्टर अच्छी गोटे है जमती मु मोर कंपनी भिपी कथा कहूँ जमती एक्चुअली भिपी रखी किंतु एक्चुअली देखा गले पावर किसी ना मु एमितिरे पॉइंट आउट करी कहूनी कि पावर ना जिनस देखा गले एक्चुअली सी गोटे स्टार्टअप कंपनी रे सीईओ जीए हाथ में हैंड रे बहुत पावर से मैंने पावर देती एचआर टीम की। तो एचआर टीम मैंने जहाँ डिसीजन ने तो से ही हम। तो एचआर टीम हाथ में जो डिसीजन रोचे गोटे कंपनी भिपी हाथ में भी से डिसीजन रही पारनी कहीं ना सीईओ हैंड ओवर कर भिपी की सीईओ को रिपोर्ट कर भिपी किंतु सब जगह पावर हैंड ओवर होटी ना एचआर टीम किंतु जो भिपी गोटे डिसीजन नौ कथा माने से भाया लेवल रे रहुनी। तो सी कौन कले बहुत प्रकार मीटिंग बैकग्राउंड बहुत जिन चले तो आम तो बहुत जिन जापारे बेटर कौन से सी एक्चुअली ऑफर उठे न उठे भी सी पेपर पकईदे हम कौन जो गोटे 20-25 इयर रोटे एक्सपीरियंस एमती नुह जे सांगे सांगे जब मिल सी गोटे मेंटाली से भाया गोटे जिनस भाविला गोटे से भाया लगिला गोटे खराब लगी से पेपर पकई। तो माने गोटे भिपी गोटे कंपानी भिपी माने पावर भी थवा दरकार ना। तो गोटे पिला कौन छुट्टी अप्लाई करुच्ची कि मत छुट्टी दरकार कि मु नोटिस पीरियड अच्छी मु घर को जीवी तो हाथ में से भाया पावर ना कि से पिलाटा को छुट्टी देवे सी कहते ना एक्चुअली मोर तो एक्चुअली मो कथा तो शुणुना कि तो मत कथा हबार अच्छी एचआर सहित कथा पड़े तो एचआर जहाँ डिसीजन ने से ही हम। तो से टाइम से भाया जिनस गोटे लोक गोटे रिजाइन जो देजी तो बहुत प्रकार फैक्टर रोचे तो सी बहुत बैकग्राउंड बहुत किसी चलते आम तो जानी तो जेहेतु आम लेवल जी आम जापारू तो से सी गोटे रिजन है। तो तापर सी पेपर पकईदेला 2 मंथ नोटिस पीरियड 1 मंथ अलरेडी कम्प्लीटेड गोटे मंथ अच्छी आई थिंक मार्च एंड सजीव। तो आउ गोटे सांग मोर सेमती मोर कलिगटा तो सी कौन है ना तार वाइफ रोचे पुणे जब कर फैमिली पुणे सी सेमती पेपर पकईदेला विदाउट ऑफर। तो कौन है ना जिनस सी एक्चुअली वर्क फ्रॉम करता तो ऑफिस डाकिला कि ऑफिस आस ऑफिस करार अच्छी अराउंड अप्रैल जाए मार्च अप्रैल जाए ऑफिस करार अच्छी। तो मार्च अप्रैल जो पिला 3-4 वर्ष वर्क फ्रॉम करुँची तेज सडन डाकिदब सी आसिकी ऑफिसटा करते जी नुह सी आसी फेर बैंगलोर सेटल हवा फेर टाइम नवा रूम ने फैमिली शिफ्ट करिया कहार फैमिली मुंबई रोचे पुणे रोचे कहार फैमिली आउ कौट रोचे तो सी सांगे सांगे शिफ्ट हो पारे से पिलाटा कौन है ना कथा है कि वर्क फ्रॉम देले कथा भितर वर्क फ्रॉम न देवा भितर सी कौन कला ना पेपर पकईदा भितर देख बहुत लोकर इगो हट हो गोटे जिनस द्वितीय जिनस तुम पेपर पकई तुम पाखे ऑफर ना तो पेपर पकड़ तो आजिकल बहुत प्रेसर भी रोचे प्रेसराइज देख इंटरनाल मन कर तुम कम न कर पार तुमको इंटरनाल तुमको एचआर मैंने भी कथा कहीकि कि हाँ तुमको तुम ये देख कंपनी फायर कर तो तुमको फायर लेटर में तुम मेंशन हम कि फायरिंग गोटे किसी भी गोटे मेंशन हम किंतु जो तुम पेपर पकाच तो कंपानी भी ना खराब होनी कि कौन ना पिलाटा पेपर पकई पलाऊँ रिजाइन दे पलाऊँ पिला आ गोटे जॉब कर। तो जदि कंपनी फायर कर कौन ना कंपानी ना किए भी कंप्लेन करें किए भी पोस्ट आजिकल तो लिंक्डइन पोस्ट हो गला आजिकल सोशल मीडिया पोस्ट भी पिला मैंने कर तो बहुत प्रकार पोस्ट रही तो से कंपानी एमती इंटरनाल कर तुमको फोर्सफुली कर तेज रिजाइन भी देदेव।
ତ ଏଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରେସର୍ ତ ବହୁତ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରୁନି, ତ ରିଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ରିଜାଇନ୍ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ ବହୁତ ପିଲା ଦେଖିବ, ବହୁତ ପିଲା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, କି ଦେଖ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସାଲାରୀ ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ, କି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାହାର ଭଲ, ତ ତାର ପଇସା କ'ଣ ଦରକାର। ଯିଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଯାହାର ପଇସା ଅଛି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଅଛି, ତ ତାର ପଇସା ତ ମ୍ୟାଟର କରୁନି। ତ ସିଏ ଆରାମସେ ଆଇଟି ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ବି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ। ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି। ତ ବହୁତ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବି ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବିଜନେସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ଭଲ ଅଛି ଆଜିକାଲି। ତୁମେ 12 ଘଣ୍ଟା 14 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିକିରି ସାଲାରୀ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ତୁମେ ପାଇବ। ତୁମର EMI, ଘର ଭଡ଼ା, ଖାଇବା ସବୁ କିଛି ଦେଲା ପରେ ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ସେଭିଂ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ। ତ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନୀକି ସେ ପଇସା ପଠାଇଲା। ପଇସା ପଠାଇବା ପରେ ତା ପାଖକୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲାନି, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଇକି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ। ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ବାଲାଟା କ'ଣ କଲା, ମାନେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ତ ପଇସାଟା ଯାଇଛି ନ ଯାଇଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କଲା ମାନେ ସିଏ ଜାଣିଥିବ କେତେ ପଇସା ଅଛି କ'ଣ କରିଛି। ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ପାଖରେ 2,82,000 ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ପେରେ ଅଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ଗୋଟେ ଆଇଟି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପାଖରେ ତୁମେ ଯାଇକିରି ବି ଦେଖିବ, ଯଦି ତୁମେ ଯାଇକିରି କଥା ହେବ କି ଭାଇ ମୋତେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର କି 1,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ଟାଇମ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ପିଲା ପାଖରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକିରି ପଇସା ବି ସେଭିଂ ରହୁନି। ତ ଆଜିକାଲି କେଉଁଟା ବେଟର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ତ ବିଜନେସ୍ କରିବାଟା ବେଟର ନା ଜବ୍ କରିବାଟା ବେଟର। ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଜବ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଭିଂ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୁପଚୁପ୍ ବେପାର କରିକିରି ଗୋଟେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ 3,00,000 ଟଙ୍କା 2,42,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ରଖିପାରୁଛି, ଫୋନ୍ପେ ରଖିପାରୁଛି, ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2,42,000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆମ ଫୋନ୍ପେରେ ଥିବ କି? ନଥିବ ନା। ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ କି ରଖିନି ସମୟ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କାହାର ସାଲାରୀ କମ୍ ଅଛି ସେ ସେଭିଂ କରିପାରୁନି, ଯାହାର ସାଲାରୀ ଅଧିକ ଅଛି ସେଭିଂ କରୁଥିବ, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାର ରିଜିନ୍ କି ବହୁତ ପିଲା ଆଇଟିରୁ ଜବ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଅଫିସରେ ଲାଇଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଉନି। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଇଗୋ ବି ହଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦିଆହେଲା, ତୁମେ ଯଦି କାମ ନ କର, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କି ତୁମ ଉପର ସିନିୟର ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଦେବ ଯେ ତୁମେ ରାଗିଯିବ ସେଠି। ତ ଆଜିକାଲି ପିଲା ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମେ ଆରାମସେ କାମ କରିବୁ, ଆମକୁ କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆମର ଭାଇ ତୁମେ ଆମକୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଆମର କାମ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଗଲା। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାର୍କେଟରେ। ତ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ ଏଇଭଳିଆ ରିଜାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲା। ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ବହୁତ, ଯେତିକି ବି ହାୟରିଂ ହେଉଛି ଫାୟାରିଂ ବି ହେଉଛି, ୱିଥ୍ ରିଜାଇନ୍ ବି କମ୍ପାନୀରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମାର୍କେଟରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବି ଯିଏ ବି ରିଜାଇନ୍ ଦେଉଛି, ତ ବେଟର୍ କି ହଁ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଉଠେଇକି ଦେବାଟା ବେଟର୍। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସଡନ୍ଲି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଉଛି, ନାଇଁ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ, ଆଜି ପେପର୍ ପକାଇବୁ। ତ ସେଇଟା ବେଟର୍ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ସଡନ୍ ଡିସିସନ୍ କିଛି ନିଅନି, ଆରାମସେ ଟାଇମ୍ ନିଅ। ଆରାମସେ ଯାହା ବି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି ଅଫିସରେ, ଯାହା ବି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କି କାହାର ବିହେଭିଅର୍ ଭଲ ଲାଗୁନି, କି ତୁମର କଲିଗ୍ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କି ତୁମକୁ ତୁମ ସହିତ ସିଏ ବିହେଭ୍ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, କି ତୁମ ସହିତ କ୍ଲୋଜଲି ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଆରାମସେ ଟାଇମ୍ ନିଅ। ଯଦି ବି ତୁମ ଟିମ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଟିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। ନହେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କର, କି ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସୁଇଚ୍ କରିଦିଅ କେଉଁଠି ଟିମ୍ କି। ନହେଲେ ତୁମେ ବାହାରେ ଆରାମସେ ଟ୍ରାଏ କର। ଟ୍ରାଏ କରିକି ଜବ୍ ପାଇଲା ପରେ ତୁମେ ଆରାମସେ ଛାଡ଼। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସଡନ୍ ଡିସିସନ୍ ସବୁ କିଛି ନେଇକି ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଆରାମସେ ତୁମେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଛାଡ଼। କିଏ କ'ଣ ନେଇଗଲା, କିଏ କ'ଣ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଲା, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ ନୁହଁ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ପଇସା ସେଭିଂ ଅଛି। ତ ତୁମେ ଭୁଲଭାଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବନେଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଅଫିସରେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଏତିକି ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।